Labo msolwa ke lababili kuthiwa ke bakhanzakale bashisa lona ke lithusi khona ke endzaweni yasedalweni kwaba ngilapho ke emaphoyisa embube atiswa kanti kuthiwa nakafika ke emaphoyisa laba ke lababili bavile ke bacela ke embunzini kuthiwa emaphoyisa ke etamile kubamisa bachubeka bacela khona ke ebunzini kube ngilapho khona ke emaphoyisa besasebenzisa nato ke ibhamu kubethusa kudubula khona ke etulo bachubeka bagijima kanti kuthiwa kuloko kugijima emaphoyisa abesasebenzisa letinye ke tindlela kwaba ngilapho ke balimala kabuhlungu bathi kuthiwa nabafika khona ke esibhedlela kube sekuyatholakala ukuthi bona ke labo msulwa lababili sebashile ke emhlabeni. Fole majaha lamabili lavele angameli nethi amaphoyisa asonzele naseceni kwabo avele adla embonzini. Amaphoyisa ke ende tonke tapa ukuthi beme la bekunene batokhulunyiswa emva kokuba sebajike phasi leto tishumba lebe badiphethe lekungemasaka lamabili. Atama ke tonke indlela kubamisa abathusa bavele bagcina babalekile. Lokwentekile ke babe sebayalimala labajaha lamabili aphuthunyiswa esibhedlela la afika athi khona dokotela sebashile emhlabeni. Kuthi ke emva kwesikhathi kwaba nemoto lebonakalako ikhona la kulendzawo ingayingi. Nakayikhulumisa ke amaphoyisa kwatholakala ukuthi cha lomunye vele lobe kahamba nabo la bekunene lebe batola ishale khopha kule moto bese bayoyithengisa. Athwele nato impahla ukuthi bashinje nasebaya khona emarket. Bona vele emacala ekwebiwa kokhopha solo achubeke njalo kundlondlobala labuyisela kakhulu live emuva njengalokho siyathi ukuthi kuthinzeka bona bogeze kuthinzeka dona indzaba zokuxhumana nalokunye lokufaka ikhathi lokunye kuthinza imphefumulo ngoba tibhedlela disebenzisa khona nato. Sithi nje asiwekhude kakhulu lo moya noma sathi ukuthi abantu bayidingile imisebenzi kephana ke akusiko ukuthi live ngabe seselibuyiselwa emuva. Emaphoyisa ke embube athi ayacela ukuthi sive setame ke kungawabalekeli ke emaphoyisa ngoba lokho ngiko kubese kidala ukuthi umuntu ke alimale kabuhlungu kanti ngalesinye isikhathi sigcina kudala ukuthi kuphumwe nawo ke umphefumulo. Endzabeni yemsakato iMaswati channel ngingeri Khalus ngisedwaleni.